Assalamu alaikum, hurmatlı Bazar Bası YouTube kanalının jalp katılımcıları, salamatсыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 3 апрели биз Куршап мал базарындагы сиздерге bir жашка чейинки эркек торпоктордун бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Бизден алыстабай каналга катталып, видеого лайк басып, ой пикириңиздерди комментарийге сөзсүз калтырып туруңуздар. Так. Мына кимдики экен аба? Кайсы сатылды азыр? Канчага кетти? 30. Ya kançaga ketkenini айтып коеруң ага. 30га кетти. Мындай точно айтсаңыз, баягы элдердеги түшүнчөсү азыр сиз 26 деп койсоңуз, анан Элдер пасайкыды. элдер сүйүнүп албасын. Мына 30 миң сомго кетиптир. Эркек торпокпу? Ургач экен. Мына 30 миң сом. Дыйкан алыптыр. Сиздики кайсы? Дыйкан алды, энчиге алды. Энчиге дыйкан алды. Сиздики кайсы? Башка жокпу? Баракасын берсин ага. Так. Уландабыз. Ака, эркек торпок канча деп атасыз? 45. На, базар канча берди? 42 миң берди, бербедиңиз? 42 миң бериптир, бербептир. На. Так. Уланта береличи. Канча берди ака? 4300. Онага. 4300. На, 44300 сом берди аткен ушуга. 44300. 44300 бербейт ат ушул торпокто. Так. Монтайлычы. Ака, мына канча деп атасыз? 50 миң. Базар канча берди? Ар кандай? 50 миң. Мынанычы? Бул дагы 50. Чекеден 50дөн. Мына, чекеден 50 миң сомдон эркек торпоктор. Эркек торпоктор. Сиз канча деп атасыз ака буларды? 55ден. 55ден. Мына, 55 миңден. 55 миңден деп атыптыр. Так. Монта береличи. Ака, канча деп атасыз? 60 миң сомдон кеми бар. Базар канчадан бертат буларга? Ар кандай? Патология канча берди ака мына? Реальный баны айтыңчы. Мына 53 берди. Мынага 53 берди, бербедиңиз. Мынагачы? Бул алдым мен. Канча калдыңыз? Канча алдым да? 53 болуптур. Мына, реальный бада. Булар канчадан ака? 55ден. Базар канчадан бертат буларга? Базар канчадан бертат? 50ден берди. Бербедиңиз? Мына көөнө 50 миңден бериптир, бербептир мына. 50 миңден. Ооба, канча деп атасыз буканы? 57? 57 миң сом. Базар канча бертат буга? 53ке бербедиңизби? 53ке бербептир. Так. Так, мынаны сурайлычы. Ооба, канча деп атасыз буканы? 57 дедиңиз. Базар канча бертат? 51 берди. 51 берди, бербедиңиз? Мына, 51 миңге бербептир ушун. Мына, 51 миң сомго бербедим дейт абам. Так. Канча деп атасыз ака? 50 деп атасыз. Базар канча бертат буга? 47ге бербейт атасыз. 47 миң сомго. Жакындап калыптыр го, бербедиңизби? 48, 49. Мына. Так. Улантабыз. Эркек торпокторду сурайлычы. Ертең красмак барса 50. Кайсы сатылды ака? Кайсы сатылды? Кайсы сатылды? Канчага кетти кой? 93. Мына менен. Мына бирөөсү. Наркы шериги мына. Экөө 93 миңге кетти. Мына. Экөө 93ке кетти. Так, мына жашырактарын сурайлычы. Ооба, канча деп атасыз? 35 миң. 35 миң деп атасызбы? Эркек торпок. Кайсы базар канча берди буга? 25 миң.
25 mingga bermedingizmi? Sal arzonroq aytmaysizmi siz eldan ko'ra? Va realni aytib qo'ying, ha. Bozor o'shanda so'radi. Sizda arzon aytib o'tasizda? Bir qancha? 35 da o'ta davom. 30 berasizmi? Bermaysizmi 30 ga? 32 geç. 33. 34. 35 hava. Ey, Qancha deding, taqsir qancha Melis? 35 dedi oğlum. Ya o. Aşı bozor qimmat. Bozor qancha berdi oğa buğa? Bozor. Bozor qancha berdi? 46,5 aldım. Aldingizmi? 46,5 ming so'mga olibdir. 46,5 ming so'mga olibdir mana. Tak. Aka qancha dodasın Allah erkek torpoqda? 52 doda var. Siz bağıltasız bunu? 52 ming so'm. 52 ming so'm da'atdir. Mayli aka, yaxshi. Tak. Bu yoqdan dağı erkek torpoqlarni so'rab. Qancha dodasiz aka bu qani? Aka. Qancha dodasiz? 55 ming. Men olayım bu. Qo'yib ber, o'zing bilib qo'yib ber. Nah, 50 dan qo'yib ber deb savdo qildi. Ah, Kanalizatı nima? kanalizatı. Bozor bahsi. Nah. 50 dan qo'yib ber deb shu buqani so'radi. Tak, bunani savdo qildi. Sizin vermeydik bunday. Alıp alın. Alıp alın sen. Qancha oldi o? 53 ga bo'ldi, 54 ga oldi. 53 ga bertat. 53 bertat. 54 ga bayla oldi. 1000 so'm dollar. Mana bishib qolib tur. 54 ga bayla oldi dedi. Arra qil urgili, arra. Mana. Tak, mana. Jash to'poqlar surayincha. Sizdan aka bu erkek purg'achi bular. Erkekde var nasıl? Buna erkek purg'achi bundan. Qancha so'mda o'tasiz shuni? Qancha? 26. 26 ming so'm. Mana erkek to'rpoq. Nasıl erkek purg'achi bu? Purg'achi. Buni qancha deysiz? 24 ming. Bunisi-chi mana? 25 narxi 22. Mana. Jash to'rpoqlarning bolalari. Qurshab mol bozori. Gördünüzler de. Okay.